ngapleng subhai pikipalok sa sisin hakane ka channel jike dakasi. Barhakane ka video mentakasngi ini peit ya ka kontinen ka bahetam haka perthei kata ke Asia. Pat ini peit ru hapo Asia kidan katno teli kiri pat kiri ayu ki bahetam ki badan haka dauba Asia. Te paralog ngana penslam syuk por jongpi togine peit no ya kane ka video katkum kane ka topik. Kadauba Asia kam shim lalong tang kata kadauba ka bahetam haka perthei Henry kalong ru kata kadauba kaba bun brutam ha keperthei da kaba kumban rupo persen ka population jeng keperthei kidan tang hapo Asia kum tang ngil abad ong ba marshiteng kibriu ki badang iem hakane keperthei ki syong kisa hapo dauba Asia bar hapo dauba Asia kidan hadu saupra teli kiri kata ha East Asia kadan kumkari Japan, South Korea, North Korea, China, Mongolia, bat Taiwan. Pada Southeast Asia pat kidon kiri kum kari Filipina, Indonesia, Brunei, Malaysia, Singapura, Timor Leste, Vietnam, Cambodia, Laos, Thailand, bat Myanmar. Ha South Asia pat kidon kiri kum kari Bangladesh, India, Sri Lanka, Maldives, Nepal, Bhutan, Pakistan, pat Afghanistan. Ha Central Asia pat ki kynthup kiri Tajikistan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Uzbekistan, pat Turkmenistan. Barhalas kadai ka West Asia lane kata ka Middle East ka kynthup kiri Iran, Azerbaijan, Armenia, Georgia, Turki, Cyprus, Syria, Lebanon, Israel, Jordan, Iraq, Saudi Arabia, Yemen, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, bat Kuwait. Te paralog kineken kidai kita kisau prateli kiri kibahap hadauba Asia. Te paralog menta aling ini pej kiri ayu kibahetam kibahap hadauba Asia. Haka kedan kebenikong dai kari China kabaka jinghe jongka kadan hadu kendai 0.2 million square kilometer AA. Barhaka kedan baar dai kari India kabaka jinghe jongka kalong lai point arpra million square kilometer AA. Barhaka kedan balai dai Kazakhstan kabaka jinghe jongka kadai arponyo million square kilometer AA. Barhaka kedan basau dai ke Saudi Arabia kabaka jinghe jongka kadai arpon kharsan million square kilometer AA. Barhaka nomor san kadai kari Iran kabaka jinghe jongka kadai 0.2 million square kilometer AA. Te paralog kidai kineken kita kisan teli kiri kibahetam hadauba Asia. Te paralog kineken kidai kita kiri kibadai hapo dauba Asia. Te paralog kiri ayu napdeng kine kisapu prateli kiri papikwa panlej visit kibadai kiri hapo dauba Asia. Te paralog sadrab ki jingso jongpi hapo ka comment section kiri ayu kibapikwa panlej visit ningkong ya kiri kibadan hadauba Asia. Bat paralog lada pikwa bantip kambnya ya kiri kibadan hadauba Asia pilak ban komen ya ka jingso jongpi pakhanang ba ngalak ban sina ya ka video ka balong in details ka batai ya kiri kibadan hadauba Asia. Te paralog menta kasngi tangkine ki video ki bakendiat para da pisngo tenat perskabe kum kini ki judge video wat klik ban subscribe ya kane ka channel pa pilak ban yo ya ki video ki bangan sepenmi pat kum juru kum kadak ban ajing kersan pat ban support ya kane ka channel kublai shibun.